So yan guys, for tonight's video, yon. Ha? Vlog tala rin dumadala na yun. Retang tambay-tambay guys. Tana, marakalang udog ini ba? Ay, tana, ay. Ay, 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 pingwating kopya ko par. Ay, guys, tana, pingwating kopya ko. May sopik ko po. Tana, luwala talaga rin tambay gini guys. Pero dahil kahit delikado guys, mag-vlog ko para kayo. Ren, balo mo rin tambay ren, oh. Ren, lalam mo talaga rin tambay gini. Diyan mo, oh. Tambay-tambay lang mo, lalang pakinabag keng yato po tangkay, kaya biya lang pageng 5 piece. Ay, Walang yata ini. ay, Ano? Guys, sige naman. Nasiksak na ako, guys. Ay, siksak na ako. At abili din pa mo yung kutsilyo na, guys. Ay, ko. Dana, mitura niya tayo ngati ako. Talame. Amo. Ay. Ay, penyas ng vlogger, ne? Ay, guys. Penyas ng vlogger. Amo, guys. Are, tara na. Mitura niya tayo nga ako nga. Are, are. Guys. Pabara mo na, pare. Pabara mo na. Ay, guys. Vlog ka pa. Ay, Saksak yung vlogger, oh. guys. Saksak din. Lemo. Dahil ba kaya? Magpapang niya, pare. Kaya kayo. Lalo ko yung kaya na. Para kaya kayo, guys. Sorry, guys, ha. Sorry. Yan. Para kaya kayo, guys. Huwag vlog ko kahit meron sakit. Balik pa niya rin yung tinira ko nandun. Matera ko yata, guys.